MeghalayaPost.news. Namar ke Bym Hun yang ke Jubab balai nak bor ke Meghalaya Public Service Commission. Minta ke step jangka praterik benai nailan kinong ilam jangka Ksu Student Union kelalit Tur Biang jangka Ophis jangka Mpsc Dawa Hiar Shuki no yu chairman. Hagini kesin baka ke isu kelalit Tur jangka Mpsc la alam khamat hidup Presiden nang ba keseng ba Lombok Starwer Marngar lemur ba Donald Thaba General Secretary lembak kibe khon laban kedo baka ke isu kala nang jai ban halor jing dawa ban pen ipat ba yaki marks jangki balai khon ne ke examination jangka post MCS ke beladap hende ki bor ke MPSC kala ai daw de komni gemtai badru ban ai jubab dak ba Hun kipat ba na kaleng ka ke isu hagan ke jinglik Tur Biang jangka office ke MPSC kinong ilam kala dawa bu chairman jangka MPSC udai ban hiar Shuki no mardor MeghalayaPost.news.